لا أنصح أحدًا أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصنًا في دينه، محصنًا. هل هناك دليل آیا یگان دلیل علمی برای اثبات هستی الله وجود دارد؟ جواب به طور کوتاه و ساده این است: علم بیشتر از همه به هستی الله اشاره میکند. شاید بگویی کجاست الله؟ نشان ده یا آوازش را به من برسان. ما میگوییم تو نگفتی که آیا الله را میتوان مثل چیزهای حس شونده ببینیم یا بشنویم؟ اگر سوالی تو چنین میبود ما به تو میگفتیم البته نه. اما سوالی تو چنین بود: آیا علم به وجودی الله دلالت میکند؟ علم از حس و عقل عبارت است. انسان یک دستگاه بیجان یا یک کامera نیست که تنها تصویر بگیرد و بعد در اکران نشان دهد که الله هست یا نه. انسان آن چیزی را که حس میکند با عقل تحلیل میکند و به خلاصه ها میرسد. این روند از کودکی آغاز می شود و با بزرگ شوی انسان رشد می کند. حتی حیوانات از حسهایشان به نتیجه می رسند. مثلا با بوی غذا می فهمند که غذایی وجود دارد و به جستجوی آن می روند. برخی حتی از پای ایزی قدم می روند مثل سگها تا صاحب آن را یابند. اگر تو یک سیب گزیده ببینی که در آن ایزی دندانهای انسان است، میدانی که کسی آن را گزیده است. این علم است، هرچند تو آن شخص را ندیده ای. اگر سرودی زیبایی بشنوی، میدانی که کسی آن را سراییده است. این هم علم است، حتی اگر سراینده را نبینی. اینها علمهای فهما و ساده اند. آن چنان روشن است که مردم حتی به آن کلمه علم را استفاده نمیبرند، چون که عادتا کلمه علم با تفکر و تحلیل ارتباط دارد و برای درک کردن این چیزها تحلیل لازم نیست. هر حادثه را سببی هست. این یک حقیقت عقلی فطری و روشن است که به تعلیم و ذهن بلند نیاز ندارد. ما در همه حرکت‌های خود از قانون سببیت استفاده می‌بریم. می‌خوریم چون خوردن سبب شکمسیری است. می‌نوشیم چون آب تشنگی را برطرف می‌کند. می‌خوابیم چون خواب سبب آرامش است. کار می‌کنیم تا رزقمان را به دست آوریم. با همین قانون سببیت می‌دانی که هم تو و هم این کائنات پروردگاری آفریدگار و مدبر دارد که آن را آفریده است، برای زندگی آماده کرده است. تفصیلاتش را با حکمت تنظیم نموده قانونهایش را استوار ساخته است. نشانه های قدرت او در وجود تو و در تمام موجودات گرد تو پدید دارند. پس سؤالی آیا برای هستی الله دلیلی هست؟ سؤالی نادرست می باشد، زیرا هیچ چیزی نیست که به الله اشاره نکند. تصور کن که تو به خانه شخصی دیگر می درآیی، بر روی کرسی می نشینی و از غذای پخته‌ای که روی میز گذاشته شده است می خوری. آیا تو اگر عاقل باشی سوال می کنی آیا دلیلی هست که این خانه بنا داشته باشد؟ آیا این غذا آشپز داشته باشد یا این کرسی کسی آن را ساخته باشد؟ آیا سوال کردن در خصوص چنین چیزها خنده آور و بیجا نیست؟ الله تعالی در قرآن می فرماید: بگو ببینید که در آسمان ها و زمین چی چیز است و نشانه ها و پندهی به گروهی که ایمان نمی آورند فایده نمی دهند. سخنی در آسمان ها و زمین همه را فرا می گیرد. هر چیزی در آنها بوده به الله و صفاتهایش اشاره می کنند. اما کسانی که اصلا با ایمان به غیب مشکل دارند، حتی روشنترین دلیل ها هم برایشان فایده ای ندارد. و باز می فرماید: آیا در پادشاهی الله که در آسمان ها و زمین است و در آنچه خدا از هر چیز پیدا کرده است و در آنکه شاید اجل آنها نزدیک شده باشد تفکر نکردند؟ ضمناً او نگفت به ملک، بلکه گفت در ملک، و این اشاره به تدبر و اندیشه در جزئیات است. و آنچه بیشتر از همه به پروردگاری عظیم اشاره میکند این است: و به هر چیزی که خدا آفریده، یعنی هر چی الله آفریده است، به او دلالت میکند. یعنی هر چی الله آفریده است به او دلالت میکند. هر موجوداتی نشانه اوست. عجیب است، پس از این انسان ها چگونه به الله عاصی میشوند؟ چگونه او را انکار میکنند؟ در هر حرکت و هر آرامی نشانه اوست. در هر چیزی آیت است که بر یگانگی او دلالت میکند. پس سؤالی درست این نیست که آیا الله هست، بلکه آیا چیزی هست که اشاره به الله نکند؟ جواب نه. ابن تیمیه الله رحمتش کند گفته است: چقدر که نیاز مردم به چیز بیشتر باشد، الله در آن بیشتر احسان میکند.
оре ниёзи инсон ба шинохти парвардигораш бузургтарин ниёз ҳост. аз ҳамин сабаб аллоҳ ба воситаи далелҳо ва роҳҳои шинохти сифатҳояш ба бандагон эҳсон мекунад. яке аз сифатҳои аллоҳ зоҳир аст. ибни ҷавзӣ дар тафсири ояти ӯст аввал ва охир, зоҳир ва ботин гуфтааст: зоҳир ба воситаи далелҳои равшан, бурҳонҳои ошкор ва шаҳодатҳое ки ба ваҳдонияти ӯ ишора мекунанд. аллоҳ зоҳир аст, бо ақл ва далелҳо дарк мешавад, аммо ҳамзамон ботин аст, чунки мисли чизҳои дунё ӯро бо чашм дида намешавад. ин аст далели устувор, содда, равшан ва амиқ. ҳамаи мавҷудот далели вуҷуд доштани офаридгор мебошанд. ҳар чӣ мебинӣ тасодуфӣ нест. низом ва ҳаракати онҳо далолат мекунад ки бо ирода ва қудрат офарида шудаанд. тамоми мавҷудот худ аз худ пайдо шудааст ё ин ки худ аз худ чизҳоро офаридааст. чунин гуфтан ғайримантиқӣ мебошад ва худи ин мавҷудот наметавонанд худро офарида бошанд, зеро қабл аз пайдоишашон вуҷуд надоштанд. бояд офаридгоре бошад ки соҳиби ирода, қудрат, илм, ҳикмат, бузургӣ ва дорои ҳама сифатҳое бошад ки дар махлуқоташ мушоҳида шаванд. ман метавонистам дар ин лексия ба ту фаҳмонам ки чаро сабабҳои беохир вуҷуд дошта наметавонанд ва ҳар мавҷудоте ки имкон дорад пайдо шавад бояд офаридгори ҳамешагӣ ва абадӣ дошта бошад. аммо ман ин корро накардам, чунки инҳо далели асосӣ нестанд. ҷавоб ба эътирозҳо ва баррасии шубҳаҳо худи далел нест, балки танҳо посух ба онҳост, ки дар даруни худ монеаҳое доранд ки қабул кардани ҳақиқати равшанро барояшон душвор мекунад. вақте ман дар лексияҳои оянда фаҳмонда медиҳам ки чаро силсилаи беохири сабабҳо имкон надорад ё фарқи байни чизе ки ба вуҷуд омадааст ва чизе ки абадист, ту шояд бигӯӣ: ман ҳеҷ чиз нафаҳмидам. ин мушкил нест. кӣ гуфтааст ки ту бояд посухи ҳар шубҳаро бифаҳмӣ то ба аллоҳ имон биёрӣ? ту метавонӣ бо ақл, фитрат ва асосҳои илмӣ ба ҳастии аллоҳ имон биёрӣ, ҳатто агар шубҳаҳо ва посухи онҳоро нафаҳмӣ. тавре мегӯянд мушкилтарин кор фаҳмондани чизҳои равшан аст, чунки чизҳои равшанро танҳо ба касе фаҳмонда мешавад ки дар ҳақиқатҳои равшан баҳс мекунад ва ин маънои онро дорад ки бо ӯ баҳсро идома додан фоида надорад. тасаввур кун касе дар нисфи рӯз офтобро бинад, вале бигӯяд: ман бовар надорам ки ин офтоб бошад. мегӯем чаро? мегӯяд: шояд тӯби оташин бошад ки пеши мо овезон карданд. мегӯем: пас ин тӯб чӣ гуна дар ҳаво овезон аст, дар ҳоле ки ресмон надорад? мегӯяд: шояд ресмон шаффоф бошад. мегӯем: он ресмон ба чӣ овехтааст? кӣ онро нигоҳ медорад? ва чӣ ресмоне метавонад ин гармиро таҳаммул кунад? мегӯяд: пас шояд дар он тӯб магнити бузург бошад ки бо як порчаи магнити дигар ки зери замин пинҳон шудааст бархӯрд дорад ва якдигарро тела медиҳанд. пас мо ба баҳси ҳисобҳои ҷозиба ва қувваи магнетизм ва массаи зарурии он ва ғайра ворид мегардем. шояд шунавандаи гуфтугӯи мо гӯяд: далелҳои аҷоиб аст барои рӯшании офтоб. аммо ӯ гумон мекард ки мавзӯъ аз ин дида хеле содда аст. на, инҳо далел ба рӯшании офтоб нестанд. инҳо танҳо посуханд ба касоне ки чизҳои равшанро инкор мекунанд. ту муҳтоҷ нестӣ ки инҳоро бифаҳмӣ то бо ақлу илм итминон ҳосил кунӣ ки офтоб рӯшанӣ мекунад. мушкил дар ҳастии офтоб нест, балки дар касест ки онро инкор мекунад. чӣ қадаре ки шубҳаҳои ӯ зиёд бошанд, ин ҳеҷ гоҳ далел шуда наметавонад ки офтоб вуҷуд надорад. тавре ки гуфтанд: ҳеҷ чиз наметавонад барои ақл қабулшаванда бошад, агар худи рӯшноии рӯз далел талаб кунад. оре, мо дар лексияҳои оянда ба шубҳаҳое ки алайҳи ҳастии аллоҳ бардошта мешаванд посух медиҳем, аммо ҳамаи он посухҳо далел нестанд. онҳо танҳо ҷавоб ба эътирозҳо мебошанд. омехтани далел ва посух ба шубҳа хато аст. баъзе одамон имони фитрӣ доранд, вале вақти чунин баҳсҳоро мешунаванд, фикр мекунанд ки мафҳуми ҳастии аллоҳ душвор ва печида аст ва барои шинохтани ӯ зеҳн ва фалсафа лозим аст. зеро онҳо байни худи далел ва посух ба эътирозҳо фарқ нагузоштанд ва нафаҳмиданд ки душворӣ на дар худи далели ҳастии аллоҳ аст, балки душворӣ дар гуфтугӯ бо касест ки ба ҳақиқати равшан шубҳа мекунад. аз ҳамин сабаб муҳим ва зарурист ки ду чизро равшан ҷудо кунем. якум, далелҳои ҳастии аллоҳ. дуюм,
پاسخ به اعتراضهایی که این حقیقت روشن را انکار میکنند. و نهایت تکرار پیوسته اعتراضها علیه چیز معنای ضعف آن چیز را ندارد. در مورد الله این تکرار شبهه ها تنها نشان میدهد که آنها با حقیقت درگیر شدند، حقیقتی که بر آنها حمله میکند و خود را به قلبشان تحمیل مینماید و آنها با هر گونه بهانه به مقابل آن پاسخ میدهند تا نفسهای ناآرام و نااستوار خود را آرام سازند. آیا آنها در ملک آسمان ها و زمین و آن چیزی الله آفریده است تدبر نمی کنند؟ شاید اجل آنها نزدیک شده باشد، نظر نکردند. پس به کدام سخن بعد قرآن ایمان خواهند آورد؟ فبأي حديث بعده يؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.